Na Turizmu Bled smo se odločili, da predzadnji dan leta posvetimo nam samih, torej domačinkam in domačinom. Danes je torej dan za domačine in domačinke in za predstavitev naše bogate dejavnosti. Dear ladies and gentlemen, in the next hour we will represent the cultural heritage of Bled and its villages. Full group Bled will perform with two dances. They are about the young boys and girls and their love affairs. Z nami je najprej folklorno društvo Bled. Pa ne maram Gorjanca. Splet ponazarja, kakšno merila imajo dekleta pri izbiri fantov in tudi kako te fante vabijo na ples. Solo para še poudari dekletovo izbiro, saj le-ta izbere tako imenovanega kranca, ki ima več pod pavcem kot pa Gorjanc, ki je oblečen v rdeč lajbič. Seveda na koncu ne manjka skupen sprehod. Splet poleg razlagalnega pevskega dela vsebuje polke, cvajšrite, štajeriše in za zaključek špancir polko. Drugi splet življenjski spomini. Dekle sanja o mladosti, pride čas, ko mora zaživeti svoje življenje. To prikažejo folkloristi s polko. Težave v življenju so prikazane z rašplo, hkrati pa je uprizorjeno obdobje Franceta Prešerna in današnji čas. Z valčkom se razporedijo v krog življenja. Dekle odide novim dogodivščinam naproti. Za Avsenikovo glasbo kitare plešajo, pa bodo prikazali ples trojk, kar predstavlja nežnost, ljubezen in pogum. Ko pa pogleda dekle skozi okno prikazano v plesu, ugotovi, da življenje hitro teče in že smo pri svadbi. Črdeč, še rajši manj kranca, kma židanih več, oladrija ti dreja, holdri dreja drom, veselo je moje srce. Pa visoka je gora, zares je hutlan, jak daj boš pa pršel, moj zavr Gorjan, oladrija ti dreja, holdri dreja drom, veselo je moje srce.
Na oknu diva je sloneva, ki komaj 16 let je štiva. Na glavci 6 je kit in Eva, na levo 3, na desno 3. Po polju pa fantič prihaja, ki je bil iz drugega je kraja. Pod nosom 6 mu brk se maja, na levo 3, na desno 3.
Kulturno društvo Igralska skupina Viteza Gašparja Lambergarja deluje že 30 let, šteje 40 članov, ukvarja pa se s 3 zgodovinskimi obdobji: srednjim vekom, renesanso in barokom. Največkrat jih lahko seveda vidite na Blejskem gradu, kjer so doma. Nastopajo pa tudi na različnih festivalih širom Evrope. Zdaj le bomo vstopili v srednji vek. Performing group named by the Slovenian knight Sir Gašpar Lambergar is 30 years old and their home is of course Bled Castle. Welcome to the Middle Ages. Ljuba moja ljudje, prav lep, dober dan bošmo. Dear ladies and gentlemen, the Lord of the Castle is wishing you a very fine day. Nam je v velik vesele, da smo še mi se malo sprehodili z gradu dol ven. The Lord of the Castle is honored and pleasured that we came all the way down to the Bled Castle, down here to the Bled Center. Vidimo, da se v našemu prelepemu Bledu veliko stvari dogaja, pa smo rekli, še mi pojmo pogledati, koga vse je. There is, as it can be seen, quite a lot of things are going on right now in Bled, so we said to ourselves, let us come down and let us take a part of it. Je pa pri nas na gradu voranega taka, da tudi žena kakšno besedo mora imeti pri gradu. Tako da zdaj tisti povož dol, ker smela majengo použiti, da naš pa spet pekal. There is a custom here at our castle that also the lady of the castle should have her part of the work. Otherwise, things can go wrong. Women can have a serious problem. Jaz menim, da je že prav tako, in da vsak hiš na svet tako more biti. Ženska mora vsaj 2 besede imeti, in to, ta prvo, pa ta zadnjo. The lady of the castle is sharing her opinion that like here at our castle there should be rule at every household on this planet. The lady should have at least 2 words, the first one and the last one. Drugač pa na našem gradu pravimo, da so najbolj v življenju 3 stare reči. Star les sta najbolj gori, star vin zgajta najbolj pit, in sta starem prijateljem se ta najbolj služati. Menim, da ste se danes zbrali sam prijatelj, in da res ni nobenih skrbi, da se ne bo kak prav pekno imela. There is a saying here at our castle that there are 3 the best things in our lives. The old wood burns the best, the old wine is the best to drink, and the old friend is the best to hang out with. We sincerely hope you're only good people who arrive here today, and there's not to worry not to have only good time. A zaključva. Vesel bod, ker če bom še malo govorila, lahko sneg začne padati. There was enough of talking for the time being. We all know how things are working here. If ladies are talking too much, the bad weather can become pretty bad, you see. Jaz vas povabim, da se za začetek malo zasučemo. Aj naj zašpilajo.
vsaka država, vsak narod ima tudi svoj simbol. Ponavadi je to en lep grb. Tudi mi ga imamo. Pa zelo rad tudi fane sučamo, vam ga pa rad s fanom pokazali. Every country, every nation, every state has its own coat of arms. So does our group. We would like to show it to you through the dance or flag waving. Andrej, zašpilajo! When women are having fun, enjoying our ways with the flag waving, ladies can become pretty sad standing there in the corner forgotten. So the time has come to comfort them with a nice and jingle dance. Andrej, zašpilajo!
takole en malo bolje pogledam, preko da vas je malo strah. Pa ne vas kaj ne bo, ne smo samo vitezi, znamo za orožje prijeta. Well, if I take a better look at you, you seem a bit afraid to be. But no need to be worried. There are a lot of your knights who know how to handle our arms. Preden se pa zares udarimo, vas rad upozoril, da gledate to na svojo odgovornost. Before we start with the fighting, we would like to announce that you are watching this upon your own responsibility. Ta prvi bi pa prosil, da se tlele spred umaknete. I would like to ask you that you move backwards here. V ta prvi borbi se bosta pomerila Ižon Podgoliški in Luka Kranjski. Da je prav, da se dva zmagovalca še enkrat udarta. There was enough of fighting for the time being, so in order to honor the winner of the tournament with the fine medieval dance, it has a very special name. It's called Remembering the Virginity. Ne zašpilajo.
se pa pojne pogrejete. Are you feeling a bit cold? So why don't you warm up yourself then? A vam jaz pokažem, kako se pogreje. The Lord of the Castle will show you now how we're supposed to warm ourselves up. Ladies and gentlemen, you most kindly ask not to do this at your home. Preden pa z narazem gremo, pa mi rad zaželeli eno zdravo, srečno in uspešno leto, ki nas čaka, to je leto 2020. In any case, we would like to wish you happy, fortunate and merry forthcoming year 2020. Da pa se kakšna skrita želja tudi izpolne, vam predlagam, da se boste jedi v dol usedali, svaže pohne naredite, v oči se poglejte, kaj si zaželite, nazdravite in spite, am boste videli, da vam bo bližno to ratovo. In order for the hidden wishes to come true, we are proposing to you that when you're sitting down towards your table, you fill the cups, you ring with the cups, and you wish all the best, and certainly all the wishes will come true. Za zadnjo plesem skvaži, pa vam bomo pokazali, kako nazdravite. With our final dance, it's called the cup dance, we would like to show you how to ring with the cups. Ne zašpijajo.
Hvala lepa in srečno tudi grajski gospodi. Zdaj pa je čas za novo društvo, za novo vas, za novo skupino. Kulturno-umetniško društvo Zasip po letu 2020 praznuje svojo 95-letnico delovanja. Lahko se pohvali, da ima skozi vsa leta delovanja pestro zgodovino in predvsem si je vedno prizadevalo z različnimi zvrstmi kulturnih dogodkov povezovati vse krajane Zasipa z okolico in Bledom samim. Trenutno v društvu delujeta dve glasbeni vokalni skupini, Lip Bled z več kot 45-letno tradicijo in Canticum Novum. Zelo uspešne so vezilje Katarine, ki vestno svoje ročne izdelke razstavljajo doma in po Sloveniji. Pohvalijo se z nadvse priznanim slikarjem Cirilom Krajgerjem, ki domuje in ustvarja v Zasipu. V zadnjih letih pa mladi prgari, ki skupaj z aktivom žena pod imenom Prgarke širijo in bogatijo dediščino, tako s kulinariko, kot tudi samimi ljudskimi običaji, poskušajo vsem domačinom in turistom posebej približati tudi rojstvo hruške, tepke, z njo pa vse izdelke nastale iz prge. Zakaj in od kdaj tepka, boste izvedeli v današnjem kratkem skeču, kaj sporoča večjezična pripovedka Tepka iz Zasipa, pa si lahko preberete in ogledate v pripovedki, ki je izšla v maju. Uživajte v nekaj trenutkih iz naše skupne preteklosti. So, ladies and gentlemen, now we will visit a village Zasip, where cultural and art creation is lasting for almost a century. Cesarice sel med vami je. Ja se grem, ampak kaj spet ta človek prišel med nas? Nekaj bo povedal. A ja, a to povedal? Le sem. Aha, pa dobro, no. Kranjci in kranjice, prisluhnite besedi cesarice. Deželo našo lakota tišči, iz piskrov premnogih le repa diši. Ni dovolj le vihteti rokave, je treba sejati poljščine prave. Krompir se morda zdi vam norost, a pomagal vam bo, da ne boste le koža in kost. Koruza naj bo, iz zemlje se k nebu dviguje, vsak umen kmet naj jo v polju neguje. V hribe, strmine, sončne klančine, že mladež naj deblo hruške porine. Kmet jih dolžan je saditi 10, bajtar izrabi naj sleherno 5. Je jasen vsem cesarice dekret? Je jasen vsem cesarice dekret? Ja. Čez nekaj let pa pridem spet. Prav. Pogaj je rekel nekaj od krompirja je prav. Kaj pa je to? Ja, slišal sem že, ampak ne vem pa ne koga je. Ja, kaj pa koruza, Ja, koruzo, imamo koruzo. Pa ječmen, pa ajdo, vse imamo. Ampak nekaj je rekel za hruške. Nekaj ne hruške. A hruške tudi? Ja, se ti pa imaš ti tam male hruške, se imaš ne dve tam. Ja, seveda se je rekel, koliko jih morava posaditi žena, koliko? Enih 30 ali pa 10. 30? Ja, ali pa 10. Manj ga na nor, 2 sem, ne, 4 sem posadil, a nosil povomil srnak, a nasej pošiva,
zdaj sta pa še dve. A veš, koga to pa ne bo dobro. To pa ne bo dobro. Zato je doven. A samo za šnopc misliš? Ja no, hrušovo dolž pa ti piva, ne? Ja, ej, to pa ne gre tako, če je cesarica ukazala. Aha, koga je to? Ja, to so te ta male hruške. Ja, to so ti, ampak jaz imam zelene, ki jih melem za Ja, seveda. za božjo župco. Ja, ti imaš za šnopc, to so Ja. pa posušene, to imamo pa za potico, pa za... Ja. Ja. No, kar imejte to za potico. Jaz bom pa zase skrbel. Ti pa postavi tiste 30 tepko, kar je rekel, da jih moramo. Ne pa jih ne bom. Ja, pa moreš, veš, moreš. Vsak manj pa na tmo svetu kazval. Oblast je pa oblast. Je, ampak jaz sem pa zdaj svoboden kmet. Ja, pa cesarica ukazava. Cesarica mora ukazati, to moraš potem narediti, ne? Se nav prišla pogledat, no. Ja, ne vem, bomo videli, pa se bo zgodilo. A ja? Ja. A ja? Pico! Žele! Možje! Minilo že dolgih let je 10. Cesarice sin je spet tu. Pico! Žele! Možje! Le koga deva spet krale. Davke pobira, ne? Ob pregledu pol smo ugotovili, da žita ste vestno gojili, koruze že daje vam svoj blagoslov, krompir kraljuje sred vaših vrtov. Pohvalno, pohvalno. Kako? Kranice in kranci, postali zares vzorni stežanci. Iz sleherne hiše žganci dišijo, lica rudeča vam v zdravju žarijo. Iz hrušk pa pripravljate takšne stvari, da se jezik razveže, da kriza živi. In ne le žganice, pripraviti znate okusne sladice, kekse različne, kruh in potice. Pametne glave in pridne ročice. Pa vendar, med vami ena lenoba se greje, cesarici in vam se obrk smeje, koja da ostane iz zasipžga, sam! Pojdi polga! Hala, idi! Stane! Idi! Hvala! Hala, idi! Hala! Na kolena! Namesto, da bi hruške sadil, raje ležganje si njihovo pil. Aha! Batino! Au! Namesto, da bi hruške jedel, cesarice ukaz si snedal. Batino! Naj bi rečni prah zabije v pleča, potlej pa te čaka ječa in ne boš ga več pil, ampak boš hruške sadil. V ječu ne. Ja! Kar nisi hrušk posadil, boš sedaj prah požaril. 10 je bil ukaz, 2 ti rasteta, za 8 bi reč batine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dost je, dost. Vladu, Kmet, ja, Vladu. Kazan vzgojno si dobil. Ali si se spokoril? Sem! V zagovor svoj spregovoril? Bom. To jaz mislim, da mi je izučil. Odslej obljubim, da presvetli cesarici na Dunaj nes, da vam bo Bogu vse njene ukaze. Še več. Skrbel bom za to, da bo deca imela hruške, da se bodo svatkalk bojo krave pasli na hom, da bodo pa naše žene te hruške kuhale, pa da bomo imeli za pit hrušovo vodo
pa tudi kaj bomo z tega naredili, kakšne dobrote. Obljubim, da nikdar več ne bom kršil, kar bo cesarica rekla. A je prav? Milost prosim, žena je doma, pa 20 otrok. Ječe, kladu si se znebil, če res boš hruške sadil. Res obljubim, kar je danes klele ljudi, da bom to delal. Srečno in zdravo v mojem in cesaričinem imenu. Bog vas živi. Morajo pa res jih posaditi. A veš? Hvala, žena. Aj bom jaz odkaj prišla pobirati, jaz jih nič nimam. Ja, saj. Kar drugje pobiram, zato da jih spaj posaditi. Koliko jih bova pa odkaj posadila? Ja, na parcel jaz mislim, da jih bo šlo kar ene 40, a ne? To je pa veliko. Kako veliko dobro. Kako berava pa bomo to. Ti. Ampak, a veste, zdaj je pa takole. Zdaj pa, tepen se bil, ne? Tudi te male hruške so v uržah, jaz jih premalo posadil. To se pravi, od zdaj naprej ne bojo več ta male hruške, ampak bojo tepke. Tepke. Ti, kaj pa imaš tlele? Ej, kašna je vsa nagrguzana To so pa. pa posušene, ja, ti A samo da su- zemlje ne poznaš, zato kvon Ja, seveda, on samo za šnops, ja. Tele se pa zmelejo, pa skuhajo, pa se pa devajo potice, pa štrukle, pa vse, kar hoč. Samega Kruh tur lahko. Tudi kruh, vse bomo Česa se pa naredi tale kruh? Jaz prge, se pravim, da tole zmelemo in dobimo prgino moko in potlej se z tega devajo krasni izdelki. Kruh je krasen, dober. Samo če bomo kaj spoberava prvama tepke, teh pa le nasad, no, da jih bomo imeli. No, da bomo potem veliko prge imeli. Ti, a veš koga? Ej, kako, kaj pa če bi se zdaj tale naša vas kar preimenovala, a? Kaj je? Ja, pa ne bo več, zaspan pa bo prgarija. No, pa kar pejmo v prgarijo. Hvala lepa, prgari. Srečno tudi vam. Posebej še srečno gospodu kmetu. Folklorna skupina kulturnega društva Rudija Jedrečiča Ribno je začela delovati v letu 1981 pod okriljem gospe Tončke Maroltove, ki je za skupino oblikovala nekaj koreografij z značilnimi plesi in običaji z področja Bleda in okoliških vasi. Le-te še danes poskušajo ohranjati in prikazovati s pesmijo, plesom in običaji na turističnih nastopih, kulturnih prireditvah doma in na gostovanjih, predvsem pa prenašati na potomce posvetilo gospe Maroltove ob 80-letnici delovanja društva, ki jim je še danes glavno vodilo pri njihovem delovanju. Kjerkoli nastopate, ne pozabite, kaj je vaša lepa naloga. Pokazati svetu, da ste zavedni Slovenci, pravi otroci Gorenjskega kota, ki ljubijo svojo domačo pesem in običaje. Predstavili se bodo spleti gorenjskih plesov. Folk group from Village Ribno is almost 40 years old. Today they will perform with dances from Gorenjska.
Now go, now go, now go,